Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Apu Jesuska kikinmanta ñukamantaka shuk shinata mana yuyanchu. Shuk warmimi Jesuspakman shamun paypa wawa supay hapishkata alliyachichun mañankapaq. Kay warmika mana judíokuna pura kashkamantaka phiñashka mana alli rikushka ashkukuna nishpapish rimashkami karka. Shinapish mana hatun tukushpa Jesuspakman shamukpika payka ayudarkami, payka alliyachirkami paypak usushita. Ñukanchik payta mañakpika tukuy horasmi uyanata yachan. Imanalla shamupashun huyak Dios bendeciachunpaki kikinkuna chaskishkamanta chikanchishkamanta kay tiempota y Diospaq shimita rikushpa yachashpa katingapaq kay yachaykunapika rikukunchikmi Apu Jesucristo pay willashkawanmi tawka gentikunaman yachachik karka chinallatak shukshukwanpish rinmanmi karka
Ashtawan yadiusta riksina yadiusta katina awa yasachingapaq rikuchingapaq. Kunanka rikushun Serofenicia warmiwan parlashkata. Kay warmi Krishpa mañashkamantaka Jesucristoka kutichirka ayudarkami. Paypaq ushushi supayapishkataka alli yasirkami. San Marcos capítulo 7 verso 24-30 kama kayta parlakun. Kanan llaqtamanta warmimi Jesusta krishka. Chaymantaka Tiro shuti Sidon shuti llaqtakunamanmi rirka. Chaypika pimana rikuq shina kaqpi shuk wasiman yaykushpapish mana mikuy tukurkachu. Ashtawanpish mapa espiritu hapishka usushita charik shuk warmika Jesus chaypi kaqta uyashkawan shamushpami paypaq chakipi shitarirka. Payka Serofeniciapi wacharishka griego kunapura warmimi karka. Payka paypaq usushimanta supayta lluqsichichunmi mañakurka. Ashtawanpish Jesuska shuyayraq wawakunaraq mana nikta mikuchun. Wawakunapaq tandata hapishpa ashkitukunaman shitanaka mana allichu nirkami. Shina nikpi warmika ari apu chashnataqmari. Shina kaqpipish wawakuna mikukushpa urmachikpika ashkitukunapish mesa ukupi mikuntaqmari nirkami. Chashna nikpi Jesuska kan chashna alli kutichishkamanta kunanka rilla kanpaq usushimantaka supayka ña lluqshirkami nirkami. Wasiman warmi chayamushpaka kawitupi usushi sirikuqtami hapirka. Paymantaka ñami supayka lluqshishka karka. Diosta mañana hawa rimashpaka ashtawan ima tapuykunati kikinpaq kashamushka. Kikinka charingichari asha minutuskunata kishpichi Jesucristowan kanlla parlangapaq. Imatati kikinka parlangiman, ima tapuykunatati kikinka charingiman. Diosta mañana hawaka tawka tapuykunatami charitukunchik. Kungurinachu kani, ñuka umata kumurichinachu kani, ñawikunata wichkanachu kani. Imamantatij tawka kutin yuyanchik ñukanchik Diosta mañanaka wayraman rimashkalla shina kashkata. Ima shinalla Diosta mañanatij tiyan. Dioswan ñukanchik apanakuypi mana rikaqpika ñukanchik mañashkataka chaskingachu uyangachu. Imatij kan shuktijkunamanta mañana. Imashinatij ñukaqa Jesuspaqman huchuytukuni. Kayshina tapuykunatami charinchik Diosta mañana hawaka. Shinapish kayta kutichinkapaqqa kunanka rikushun kay Serofenicia warmi kriq kashkata. Kay warmika shunqumantami apu Jesusta krirka. Chaymi kaykunata rurarka. Kallaripika payka tukuy shunquwan shuyakurka shuyana yuyaywan apu Jesuspi. Krishkamanta ayudana kashkata, Krishkamanta kutichina kashkata pay mañashkata. Chinashpaka kallaripika kay Serofenicia warmi kashamunmi shunqumanta krishpa, shuyana yuyaywan Cristo Jesús kutichina kashkata krishpa yachashpa. Rikushun verso 24-27 kama nikun kay San Marcos capítulo 7pi. Chaymantaka Tiro shuti Sidon shuti llaqtakunamanmi rirka. Chaypika pimana rikuq shina kaqpi shuk wasiman yaykushpapish mana mikuy tukurkachu. Ashtawanpish mapa espiritu hapishka usushita charik shuk warmika Jesus chaypi kaqta uyashkawan shamushpami paypaq chakipi shitarirka. Payka Serofeniciapi wacharishka griego kunapura warmimi karka. Payka paypaq usushimanta supayta lluqsichichunmi mañakurka. Ashtawanpish Jesuska shuyayraq wawakunaraq mana nikta mikuchun. Wawakunapaqta tandata hapishpa ashkitukunaman shitanaka mana allichu nirkami. Kayta uyashpaka ñukanchikka yuytukunchikmi Jesuska mayjankunallata huyaq kashkata. Kaypika nitukunchik judiokunata huyashkata, gentilkunataka shuktik ayllu llaqtakunataka mana rikunachishkata, mana ayudasha nishkatami yuytukunchik. Kaypika nirkami Jesuska shuyayraq wawakunaraq mana nikta mikuchun. Ashtawanka rimakurkami kay Israel pueblomanta judio gentikunamanta. Shinapish kay warmika shuyana yuyaywan krishpata Jesuspaqman huchuyarka. Kishpichi Jesucristoka kikinta ñukata mana shuktik shina rikunchu. Kutin wakinkunataka chikanlaya shuktiklaya mana rikunchu. Ashtawanpish ñukanchik maymanta kaqpi, ñukanchik imashina kaqpi, payta mañaqpi, payta kaparikpika uyangataqmi ñukanchik mañashkataka. Chaytami kay Serofenicia gentil warmiwan parlashpaka Jesucristoka rikuchikun. Mayjanpish paypaqman huchuyaqpi, krishpa, mañaqpika payka uyanga kutichingami. Kay warmika judio gentikunapaqqa mana chaskishka, mana rikunachishka, fiñashkami karka. Judio gentikunaka mana chaskishun nirkachu kay gentil warmikunataka. Chinallataq paypaq llakimi karka, paypaq usushitami supay hapishka karka. Kutin apu Jesucristoka shuk yachachik rabinumi karka. Payka mana gentil runakunawan apanakuy tukurka, tananakuy tukurka. Kay warmika gentil kashkamantaka kay warmika mapami karka judio gentikunapaq rikuypika. Chaymi judiokunaka gentil runakunataka
allqukuna nishpa sutichikkuna kashka riksishkakuna. Chayshina yuyaskatami Jesuspish kaypika rikuchikshina kan. Shina kaqpipish rikunchikmi tukuymanta yallika kay warmika kriq kashkata. Yadiuska tukuykunatami huyan. Yadiuska mana chikanchinchu. Yadiuspak ñawpakpika tukuykuna chasnallatikmi kanchik. Yadiuska kikinta ñukata payman riqchaqtami rurashka. Mayjin llaqtamanta kaqpi mayjin pueblomanta kaqpipish. Charik kaqpi mana charik kaqpi. Yachaq kaqpi mana charik kaqpi. Tukuykuna Yadiuspak wawakuna Yadius payman riqchaqta rurashkakunami kanchik. Chaytami ñukanchikka entendina kanchik. Chinashpaka Apu Jesucristo kaypika mana kay warmita yanganchikun chansata rurashpa llakichikunchu. Ashtawan yurishun Apóstol Pedro kay shimikunata rimashkata Hechos capítulo 10 verso 34-35 pi. Shina nikpimi Pedro willi kallarishpaka kashna nirka. Pi kashpapish Tayta Diospak ñawpakpika tukuykuna chasnallatak kashkataka kunanmari alli yachani. Yadiuspak ñawpakpika tukuykuna chasnallatikmi kanchik. Payman riqchaqkunami kanchik. Verso 35 nin. May llaqtapipish Diosta manchashpa allita ruraqtaka Dioska alli nigmi kashka. Kikin ñuka maypi kanchikchari. Kikin mayjan ayllu llaqtamanta kankichari. Yadiosta ñukanchik alli nishpa. Yadiosta hatunyachishun Diosta mañashun Diosta kazushun. Payka ñukanchiktaka alli ningami. Payka ñukanchiktaka chaskingami. Ñukanchik ima mañashkatapish kutichingami. Rikuitukunchik kay Hechos capítulo 10 apitik verso 44-45 pi kaytanin. Pedro chasna willakukpiraq hucha illak espíritu shamushpami pay willashka tukuy uyaqkunata hapirka. Pedrowan shamuq kriqkunaka haricharishka aycha punta karata fitichishkakunapurami karka. Chaymantami paykunaka mana Israelkuna pipish hucha illak espirituta tallikta rikushpaka achkata mancharirkakuna. Yadiuspak ñawpakpika tukuykuna chasnallatikmi kanchik. Yadiuska mana mayjanta chaykanchinchu. Mayjan ayllu llaqtamanta rikushpa, mayjan yachaq kaqta rikushpa, mana yachaq kaqta ucharikta mana chayta rikukunchu. Chinallatak ñukanchik yuypi charina kanchik Salmo 62:8 pinin paypak sumaq shutita kantaychik. Sumaq kantukunawan kantashpa hatun yachichik ari. Kikinpish ñukapish Yadiusta hatun yachinami kanchik. Chaypakmi kikinta ñukata kayashka chikanchishka. Shinashpaka ama yuyashun. Mañashkataka mayjankunapaqllata chaskik uyaq kashkata, kutichik kashkata. Kikinpish ñukapish shunqumanta krishpa huchuyaqpi mañaqpika payka uyangami, payka kutichingami. Yadiuspak shimi Bibliapika achiktami rikuchikun. Yadiuspak ñawpakpika tukuykuna chayshinallataqmi kanchik. Mana wakinkunallatachu huyan. Kaytami achikta rikuchin San Marcos capítulo 7 pi parlashkapika. Allimi kan ñukanchik yuyarina kay Serofinicia warmika kay parlanakuypika imatatik apamurka nitukunchik. Imatik ministerin ima allikunatatik charin kay warmika Yadiusta mañanapika. Ñukanchikpi chaykunata rikushpa Yadiusta mañankapaq. Chinallatik ñukanchikka yuypi charishun Salmo 62:8 pi rimakushkata paypak sumaq shutita kantana kashkata. Sumaq kantukunawan kantashpa hatun yachinami kanchik kikin ñuka Yadius kashkata rushkamanta Yadius ñukanchik mañashkata kutichishkamanta uyaq kashkata yachashpaka. Katikpika kay Serofinicia warmika mana hatun tukushpami Jesucristopaqman huchuyarka. Mana hatun tukushpami payta kaparingapaq, payta mañankapaq, payta rugankapaq shamurka. Ichaytami kikinpish ñukapish runakanchik kay punllakunapi. Chinakaqpika kallaripika ñukanchik Yadiusta mañashpaka tukuy shunguwan shuyashpataq, krishpataq mañashun huchuyashun. Kutinkatikpika ama hatun tukushpa shamushun. Ashtawanpish ñukanchikka paypak ñawpaqpi kumurishpa umillarishpami shamuna kanchik mañankapaq rugankapaq ñukanchikta ayudachun. Chashnaka payka uyangami. Chashnaka payka kutichingami ñukanchik mañashkata. Imashinami kay Serofinicia warmi mañashkata kishpichik Jesucristo kutichirka. Ashtawanpish mapa espíritu hapishka usushita charik shuk warmika Jesus chaypi kaqta uyashkawan shamushpami paypak chakipi shitarirka. Kikinpish ñukapish umillarina, kumurina, kungurinami kanchik Yadiuspak ñawpaqpika payta mañankapaqka. Payka tukuyta ruritukuq Dios kashkamanta. Verso 26 pinin payka Serofiniciapi wacharishka griegokuna pura warmimi karka. Payka paypak usushimanta supayta llujichichunmi mañakurka. Kay warmika mana judiokunapuramantach karka. Chaykan shuktik llaqtamantami karka. Chaymanta mana hawallachu kashkakanga Jesuspaqman huchuyana. Shinapish payka shuyana yuyaywan kishpichik Jesucristo kutichina kashkata krishpami huchuyarka chinallatik mana hatun tukushpa. Paypak mañashkami karka, paypak usushimanta supayta llujichichun.
Shinapis verso 27 pi Jesus imatami kutichin. Kayka sinchishimi, kayka mana chaskipak shina, sugrichipak, llakichipak shina mi karka kay warmipakka y kunan ñukanchik rikukpi uyakpika kay shimikunaka. Ashtawanpish Jesuska shuyayraj, wawakunaraj mana nikta mikuchun, wawakunapak tandata hapishpa, ashkitukunaman shitanaka mana allichu nirkami. Kay shimikunaka sugrichipak, hamik shina, ajak shinami rikurin, shinapish mana chasnachu karka. Kay warmika imamantatik ashkunishpa rimangi nishpa mana llakirinchu, mana fiyanakuyta kallarinchu. Chaypak randika kay warmika umillarirka kumurirka, ayudachun imañarka, yachashkamanta payka makitakuna kashkata, ayudana kashkata, pay mañashkataka uyana kutichina kashkata yachashpa. Kutin San Mateo 15, 24, 25 pimi ñukanchikmanka yachachin, Apu Jesucristoka mana hamikushkata, mana ashkunishpa rimakushkata chay warmita. Rikunchik kashnaminin. Shinanikpimi Jesuska, chingarishka ovejakuna shina, kawsakuq Israelkunapak llamanmi, Dioska kachawarka nirkami. Kaypimi rimakun, ya Dioska mingarka, ya Dioska kacharkami Israel hintikunata kishpichichu. Chaymantami kay warmitaka nirka shuyayrik, wawakunarik tandata amikta mikuchu. Chaypawasha kikinkunataka makitakusha, chaypawasha kikinkunata ayudasha nirka. Verso 25 pinin, chashna nikukpipi chay warmika, Jesuspak ñawpakman kuchuyashpa, pambakama kumurishpami, Apu, ñukata ayudawayari nirka. Shinashpaka kaypimi achikta rikuytukunchik, Apu Jesucristo ashku nishpaka mana rimakurkachu hamishpa ajashpa. Ashtawanpish yuyachikurkami, payka kallaripika, judío hintikunata, israelita hintikunata kishpichinaman shamushkata. Apu Jesucristo mana rimakurkachu, fiñashpa, yanganchishpa, mana valichishpa. Ashtawanpish rimakurkami, kallaripika payka Israel hintikunata, judío hintikunata kishpichinaman shamushkamanta. San Mateo capítulo 6 verso 1 nikun, runakuna rikuchun nishpalla, ama ima allita rurak tukun ichikchu. Paykuna rikuchun nishpalla rurakpika, hawapachapi kaj kankunapak yayaka, kankunaman ima allita mana kungachu. Ya Diosta mañanamanta rimakun, kikin ñuka, ashtawanka ya Diosta krina kashkata, ya Diospi ñukanchik yuyi ñukanchik shunguta churana kashkata rimakun. Mana mañanachu kanchik paktachinga paklla, mana mañanachu kanchik hintikunapak ñawpakpi rikuringa pakllaka. Ashtawan verso 5 manta 8 kama kaytanin. Ya Diosta mañanamanta yachachishpa rimashpa Jesucristo. Kanka, Diosta mañakushpaka, ama chay mishkishimi hayak shungukuna shina mañangi. Paykunaka, shuktakuna rikuchun nishpallami, tandanakuna wasikunapi, ñan muyurinkunapi shayarishpa Diosta mañankuna. Chashna rurashpaka, kayllapitagmi hapisha nishkataka hapinkuna. Chashnatagmi tukun. Ashtawanpish kan mañashpaka, kambak wasiman yaykuy, punguta wichkari, chaypi kambak yayataka pakallapi mañay. Kanchashna pakallapi mañashkamantaka, pakallatapish rikuq kambak yayami, tukuykunapak ñawpakpi kan mañashkataka kunga. Kankuna mañakushpaka, ama chayllatata kutin rimarishpa mañaychikchu. Diosta mana kasuqkunallami, chashna mañakpika Dioska uyangami yuyashpa, kutin chayllatata rimarishpa mañankuna. Ama paykuna shina mañaychikchu. Kankunapak yayaka, kankunapak imalla illashkataka, kankuna manaraq mañakllapitaj ña yachanmi. Kishpichi Jesucristo mi yachachirka, ñukanchikka mana hatun tukuna kashkata. Ashtawanpish kumurishpa kungurishpami, paypak ñawpakman kuchuyana, payta mañana kanchik. Katikpika rikuytukunchik, kikin ñuka, kishpichi Jesucristo mantaka, imata mana manchashpami shamuna kuchuyana kanchik. Chaytami rikuchikun yachachikun verso 28 pi. Kallaripi nirkanchik, ñukanchikka Jesuspakman shamuna kanchik, shuyana yuywan, krishpa, shungumanta mañashpa. Katikpika nikunchik, kikin ñuka mañana kanchik, mana hatun tukushpa, kumurishpa, kungurishpa, imashinami kay Serofinicia warmi, kumurirka, kungurirka, ya Diosta mañarka. Chinallatak, kimsapika, kikin ñuka, Cristo Jesuspa huymantaka, imata mana manchashpami shamuna kanchik. Shinanijpipish warmika, ari Apu, chashnatagmari, shinakakpipish, wawakuna mikukushpa urmachikpika, ashkitukunapish meza ukupi mikuntagmari nirkami. Kay warmika sapalla, pimana mitzakta charishkatami rikuytukunchik. Shinakakpipish shungumantami kishpichi Jesucristopi creerka shuyarka. San Mateo 15, 22 pimi rimakun, kay warmika kashpashpa rirka. Uyarka kishpichi Jesucristo manta, kananea kashpa, mana judíokuna pura kashpapish shamurka, mashkarka, kishpichi Jesucristo ñawpakpi kumurirka, kungurirka, mañarka, ñukata llakiway nirka, ayudaway nirka, ñuka usushimi ungushka, llakipikan nishpa kaparirka mañarka. Chayman chayakpika, kanan llaqtamanta shuk warmimi, kashpashpa tupanaman lluqshishpa, kashna nirka. David pakchuri, Apu, ñukata llakiwayari.
ñuka usushitami supay hapishpa achkata llakichikun nishpa kaparirka. Kay warmika tukuy shunkumantami krirka. Uyarkachari yacharkachari kishpichik Jesucristomanta. Chaymantami payka kashpashpa shamun. Chaymantami payka utka shamurka. Maypi mana ayudata chaskirka. Pi mana ayudashka karka. Chaymantami Apu Jesuspagman shamun. Chaymantami nin ñukata llakiwayari. Kaypika rikuytukunchikmi, chinratik yachaytukunchikmi, kikin ñuka shunkumanta krishpa Jesuspagman huchuyana kashkata Jesusta mashkana kashkata. Utkashpa kashpana kashkata paypagman. Kay punllakunapika ima llaki ima necesidadkuna shamukpi tiyakpika may shuktikkunapimi mashkanamun rinchik. Chaypuk washa ña mana pudishpami Jesusta mashkanchik y Diospagman tigranchik. Chashna intikunami kanchik. Shinapish rikunchik kay warmika imata mana manchashpa kishpichik Jesucristoka uyangami kutichingami nishpa huchuyarka kaparirka mañarka. Shinakakpika kikin ñuka krinami kanchik. Kallaripika kishpichik Jesucristo mana charikutichin ñukanchik yuyashkashina ñukanchik shuyakushkashina. Kallaripika Apu Jesuska kay warmi mañashkataka mana uyasha nikshina, mana kutichisha nikshinami rikurirka. Chaymantami nirka uwakuna paktandata kichushpa ashkukuna unkunaka mana allichu nishpa. Shinapish kay warmika krishpami katirka. Shinapish kay warmika Jesus kutichina kashkata, Jesus uyana kashkatami yacharka. Chaymi kay warmika Jesus kutichishkata chaskirka. Verso 29-30 nin. Chasnanikpi Jesuska, kan chasna allita kutichishkamanta, kunanka rilla, kampak usushimantaka, supayka ña lluksishkami nirka. Wasiman warmi chayamushpaka, kawitupi ususi sirikuktami hapirka. Paymantaka ñami supayka lluksishka karka. Kaypimi kikinman ñukaman yachachin, kikin ñuka, Jesucristo kutichichun Jesucristo uyachun nishpaka, imata mana manchashpa huchuyana shamuna kashkata. Apu Jesucristoka tukuyta ritukukmi kan. Chaymantami kikin ñuka imata mana manchashpa huchuyana kanchik mañana kanchik. Mashkana kanchik pay ñukanchikta ayudachun. Apu Jesucristoka mana wasiman rinata ministirkachu. Chay wawapakmanta rina alliyachingapaj. Apu Jesusmi imashina alliyachinata yachan. Paymi tukuyta ritukuj kan. Chayta ñukanchik yuypi charishun. San Marcos 7:28-30 kama kayta nin. Diosta mañanapika ñukanchikka imakunata mishanami kanchik. Imakunata sakinami kanchik. Ishki yuyita mishanami kanchik. Kay warmipajka shamuypaj karka harkarina chaypi sakirina. Apu Jesucristo kutichishkata uyangapajka kay warmika mana sakirirkachu. Mana llakirirkachu, mana fiñarirkachu. Ashtawan payka mañashpami katirka. Krishkamanta Apu Jesucristo uyanataj kutichina kashkata krishpa yachashpa. San Marcos 7:28-30 kama kayta nin. Shinanijpipish warmika ari Apu chashnatagmari. Shinakajpipish wawakuna mikukushpa urmachikpika ashkitukunapish misa ukupi mikuntagmari nirkami. Chasnanijpi Jesuska kan chasna allita kutichishkamanta kunanka rilla. Kambaj usushimantaka supayka ña lluksirkami nirkami. Rikuytukunchik kikin ñuka krishpa imata mana manchashpa huchuyashun mañashun. Paymi uyanga, paymi kutichinga. Yadioska kikin ñuka mañashkata uyangami. Yadioska kikinta ñukata ayudangapaj chaypimi kan. Shinapish ñukanchikmi mana chaykurishpa mañana kanchik. Wasiman warmi chayamushpaka kawitupi usushi sirikuktami hapirka. Paymantaka ñami supayka lluksishka karka. Kay Serofenicia warmika Apu Jesucristo kutichishkatami chaskirka. Shunkumanta krishpa Apu Jesucristo pagman huchuyashkamanta mashkagrishkamanta. Shinallatak mana hatun tukushpa kumurishpa payta mañashkamanta payta rogashkamanta. Shinallatak Apu Jesucristo mantaka imata mana manchashpa huchuyashkamanta mañashkamanta. Shinashpaka rikushkanchikmi Apu Jesucristo imatati yachachin ñukanchik y Diosta mañanamanta rimashpa kay Serofenicia warmiwan parlashpa. Kallaripika rikuytukunchikmi kay Serofenicia warmika shunkumanta mikrirka. Shuyarkami kishpichik Jesucristo uyana kashkata kutichina kashkata. Chaymantami kashpashpa rirka. Chaymantami paypaj chakipi kumurirka kungurirka mañarka mana hatun tukushpa. Pay kutichina kashkata krishpa yachashpa. Chaymantaka tukuripika pay mañashkataka chaskirkami. Paypaj usushika alliyarkami. Mana minstirkachu Jesucristo chay wasiman richun chay wamratati rikuj richun. Apunchik Jesucristoka tukuyta ruytukukmi kan. Pay mandajpi pay rimajpika imapish paktangallami. Paymi yachan imashina runata. Paymi ñukanchik huchuyajpika mañajpika kaparijpika ñukanchik mañashkataka uyanga chinallatak kutichinga. Ñukanchikta kishpichik manda Jesus. Achkatami pagininchik kunanpaj kay parlashkamanta. Kaymi ñukanchiktaka kushichin. Ñukanchik llakikunawan ñukanchik nanaykunawan problemakunawanpish ñawpakman katingapaj. Kanpak ñawpakpika tukuykuna chasnallatikmi kanchik. Kayta alli krishpa katingapaj ayudaylla.
mashnalla shunqumanta kanta mashkaqkuna kanpaqman huchuyaqkunataqa kanka uyangimi chinallatik mañashkatapish kutichinkimi. Ayudaylla kanpaq poderpi chinallatik kanpaq uyaypi krishpa katingapaq. Ñukanchik llakikunapi musparishka shina kawsakunpika kanmi ñukanchikta ayudanamun shamunki. Ñukanchik kawsaykunata imashina kay punllakunatapish kanpaq makipimi churanchik yachashpa kan ñukanchik mañashkata kutichina kashkata chika kanmi tukuy imakunatapish allitik yachanki. Chinallatik ñukanchikpak ima ashtawan alli kaqtapish yachankimi. Jesuspak shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.